Grace Chiza nyina wa Colin yagambira abanyamakuru ngo ramukago mukasheshe akatunga esimu okurugari Colin ari kumugira ngo akakwatwa abantu habuyabira atari kumanya ngo bamuto mu motoka naye yataramanyire batyo bamuvuga bamutwara mu mwanya ogwa atari kumanya nkabulirwa omwana kuruga kya mukaga nanterere esimu kya mukaga 2013 nanterere esimu nangamba banyibire bansangira umuhanda akasaruka akaguruko mbimbire scrap ningenda mu town bankwata banteka mu modoka ogunayongera hagira ngo Colin amugizere ngo abantaba ahiba mutwire ngo no mwanya atari kugumanya ngo kandi obwa hati nkari kugeza aho yari ngurizo mu dirisa ngo cyari kubasa kureba nemishozi yonka kandi abamutwire obwa hati nibashaba sente eziri kwingana miliyoni 2. Grace nayongeragira ngo nyomwaziyo atungire simu ku ruga mutabani ngo yamugira ngo engaro ye bagitemireho ngo kandi nibagira ngo babataresire sente ombwire bwe biro 2 nibaza kumwita ijo yanterere simu nangamo umukono bagutemereho bakwende sente nyamugamba tinyina sente esimu yagichwahera tukutera esimu yetero ogunayongera hagira ngo mutabani no mushija murungi atine muntu weno waine na worwango umwenta ari kumanya ahabwenci abantu bamuburizeho tanywa mwenge kuruga buto bwaye tanywe njahe aba mwana mulimi ayekamba wenka natandika kore milimo nalima nayesa natunda narolera makaga yo mukazi waye cyonkati bwire buni bakasanga bawuka ine December genzero omwavu cyonka asana jana musabe sente ngwende sente zo mwana ino mwana bamwe ombataka abo twaganiraho nabo abarebo Leonard Kabagambe na Margaret Nyamwiza bagira ngo obwa hati imanja nkezi nizeyongera ho muri kikube niko kushabanga bibikwerinda babirukanjirire era bikukanya muno habwa ensonga nti nkakiyamani ningagambirege abasigazi bakusinga muno kunywenjaye kandi muno bujaliya nebyali bihererereho titwina mu security zikumara atunyowo bakanyira bujaliya undugira omuka mufamu nyakoraki nyagenda mu Brian banyira mu Brian yagamba kore kitugende mu center niho ndindi hato mu center ya bujali niho banyihire ningenda buyimba twagenda atubaterekerira umuhanda nyamanya tugenzire ngabuyimba cyonka ari nyagenzere buyimba batampikiye nibagenda nibansale kone kwita bakampikise ali ngakozere hali banyibiri hati bakanyiha mitwale 3 na 8 Sebastiano Kamjobe chairman w'entebe yo kubanza owa Bujalia nagira ngo office ye etungira makuru hago kubura kwa Colin kandi ngo agihira ari nyina niko kushaba bebembezi omuri Buhanguzi East okugira ngo abase kwatanisa hamwe barebe ngo mwana ogu bambona akihurire kusaba government runda bakwatwa akutukira akunyuka mugamba genda police tinyina cyone cyandako ndakusinika police achusera magezi kuturakinge esimu egeja kutoleke omwana okumbera norani bagamba ngo amusozi nundalo mukibira baite esimu eja kuseera eja kutuyamba ogunagira ngo hobwa hati eminyeto omucanga cye nabo batandikire ko isamunonga embazi yakatokoza bwonko icyari kugira ngo nicengera ahakwera rikirize byo kwerinda omucanga cyonka baba basoma basigazinya basigazi babiro n'umuringo kunyonja evideo mukubikozesebwa n'ijari twagezeho kwicirira hori umugambirizi wa polisi habo cyange cha Albertine Julius Alan Hakiza ahasemo kandi yagira ngo ofisi ye yabeta katungira makuru hagakwatirine na no kubuzibwaho okwa Collins amakuraga gasha kwa gada saba ahabwa Sky TV bare gada saba abo makurago kandi abeina makuru agarukwata amushijogo mbasa kwera abekejo abwe kubimitima yabo irarikirire